Nedavno sam čuo jednu konstataciju od jednog hrišćanina koji je u debati sa mnom preko foruma rekao da su apostoli hrišćani. Sad meni to bilo ovako jako interesantna stvar, jer vjerovatno danas svi hrišćani, pa tako i pravoslavci, vjeruju da su i apostoli bili hrišćani. Ali hajde da krenemo iz početka. Prije svega, hrišćani su nastali od Isusa Hrista, odnosno kao sljedbenici Isusa Hrista. E sad, ako je Isus sam predvodnik hrišćana, onda hajde da vidimo ko je on bio. I onda otvorimo Mateja 1. glavu, 1. stih. Kaže, pleme Isusa Hrista, sina Davida, Avramovog sina. 2. stih kaže, Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu. I tako dalje možete da čitate. Dakle, vidimo da je sam Isus došao od roda jevrejskoga, dakle od Avrama preko Isaka, Jakova i dalje. Dakle, čista jevrejska loza. Nije on odjednom tu došao i ne znam odakle. Za samu Mariju se kaže da je također Davidov potomak. Dakle, David poznati i znameniti car iz jevrejske istorije. Međutim, apostoli su, kako on kaže, hrišćani. Dakle, ljudi koji slijede Jevreja postadoše hrišćani. Onako, s neba pa u rebra odjednom. I sad meni je dugo bilo, odnosno dugo me mučilo to pitanje kao Isus, odakle to potiče. Onda su, po slušanju nekih istoričara i lingvista, sam saznao da to potiče od ihtus, što bi na grčkom značilo riba. Međutim, kada sam pročitao Sveto pismo, bilo mi interesantno što se Isus ne spominje samo u Novom Zavjetu, odnosno unazad prije nekih 2000 godina. Spominje se mnogo ranije. Pa recimo mi u našem Svetom pismu imamo jednog čovjeka koji se zove Isus Navin. Dakle, to je ovaj čovjek koji nasljeđuje Mojsija. Pa recimo otvorimo njegovu knjigu Isus Navin, 1. glava, 1. stih. A po smrti Mojsija, sluge gospodnjeg, reče Gospod Isusu sinu Navinu, sluzi Mojsijevom govoreći. I sad on nabraja dalje šta su njegova zaduženja. Dakle, vidimo da se tu spominje neki Isus koji nasljeđuje Mojsija. Dakle, sa sami početci zapisivanja Svetog pisma uopšteno. I onda sam ja malo to pročačkao im po internetu i gledao o čemu sad i kako se zove, kako se zove taj Isus. I onda sam pogledao kako se u originalu zove Isus Navin i tu ne piše Isus Navin, nego piše Ješua. I evo vidimo, kada kliknete, ukucate Ješua, vidite da je to prijevod od riječi Jesus ili Isus, odnosno jevrijska riječ za Isusa Hrista. Dakle, Isus je grčki prijevod od Ješua. I meni ovo već nekog smisla ima iz prostog razloga, recimo što znamo da je jedno od imena gospodnjih kojim se dosta raspravlja, ali je jedno od imena Jahve. Imeni Jahve i Ješua imaju određene zvučne sličnosti, ako ništa drugo. I možda mi ne znamo ni tačno značenje, odnosno teško je na našem jeziku da govorimo o tačnom značenju neke riječi na drugom jeziku. Ali to Jahve i Ješua
meni imaju određene sličnosti. Još naravno, kada se pogleda, evo recimo u nastavku, da se Ješua još kaže i Jehošua, što također ima veze. Zatim se postavlja pitanje ako je Isus bio Jevrej, a vidimo kroz Sveto pismo da je njegov rodoslov jevrijski, vidimo i svi apostoli da su također Jevreji. I odakle onda to sad potiče to Isus Hrist ili hrišćan. I sad, meni je pomalo smiješno s ove tačke gledišta kad sam saznao ovo sve, da se ta skupina ljudi naziva hrišćanima. Jer ako se Isus Hrist nije zvao Isus Hrist, nego se zvao Ješua, otkud sad hrišćan? Neki čudni obrati sad. Prvo, Isus od Jevreja, ali apostoli koji prate i propovijedaju evanđelje koje je Isus ostavio, su hrišćani, a on se sam nije zvao Hristos. I čitav taj pokret uopšteno se naziva hrišćanstvo. Ja mislim, odnosno garantovano tvrdim, da niko ne zna odakle taj naziv hrišćani, odkad je i odakle dolazi, odnosno od koje godine se uopšte ljudi nazivaju hrišćanima. Također mi je smiješno da se uopšte nazivaju hrišćanima, jer ako se Isus Hrist nije zvao tako, nego drugačije, to bi bilo nešto tipa kad bi imali nekog velikog heroja, ne znam, nija, Marka, i ljudi koji slijede Marka ne zovu se Markovići, nego se zovu, ja znam, Samuković. Što? Čovjek se zove Marko, ali su njegovi ljudi koji ga slijede Samuković, onako, čisto kao grom iz vedra neba. Ili još smješnije, recimo taj heroj Marko, ali njegovi ljudi, odnosno ti ljudi koji prate njega, se zovu Edvardovi. Kako? Pa eto, kao Marko, prijevod na engleski, Edvard. I sad su oni Edvardovi. A čovjek se nije zvao Edvard, zvao se Marko. Isto ovo, Isus Hrist nije se zvao Isus Hrist, nego se zvao Ješua i odjednom hrišćan. Kako?